Ka All Meghalaya Trinamool Congress Party Jongka Mawphor Block Mantaka Sngi Kalayo Ban Pdiang burom yaki nongkyrshan thymmai ke badai naga United Democratic Party Hill State People's Democratic Party but naga Indian National Congress haka jingalang pajba haka shnong shima lane Southwest Khasil District. Haka ni sngi ke nongkren ke long nadu uba Devalan Lengdo advisor ka MCSEPAC u Dr. Fabian Lengdo General Secretary ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress Party but na ukurtong Jongka Trinamool Congress Party Jongka Mawphor constituency uba sound strong kaji. La penshit penshngai ye kaniga sngi da ka jirwai na uba Shining Star nong siet ka jingshat na ki hybrid but na ki samlash nong shngi maulen ka skit lengkot na ka kanhon say la isap na maulungwir but ki wei de ki program. Ya ka jingalang la panya inda uba korder lin kharlendo Vice President ka MCSEPAC ka jingkren pdiang na uba remdo shila General Secretary ka MCSEPAC but ka jingkren khublei na unong panya ya ka jingalang. Southwest Khasil District, architect, upa saidur, ya kene sthan ke shlam bujuni, unang ngat ki par beliau ya jalan, unang amne ko amne chuk komta ni dan show kita kita thawan ni rio kita thaw bisa, jadi gini gila ko akhlak ko betai iba orang ïaki gober berjaga ya kacat kendriu. Jadi kita tahu, kita itu mengaku apa yang dipilih upar dalam ikana akan dikenjani pemerintah orang terkesiu upar pindah dulu tidak siap karena nama kejingku juga jiwan juga dia kejingan dari upar dalam ban singat ya ke kepa miran ban kerpa ban tua seperti orang ipaipa nongkyrshan jom ini ke zon ke jongi ke simolen zon ke bagian ke Mawphor ini kisnam bat kumjoro ya ke pengen serba jasa ke bagian ke kami bersiap ya ke bagi kumkinom kamtama uta uwe di kande bertua ini bonong usumpa usumsong ubenong usama ramba berkini ke bertakat jinge jopi paipa ngawan hangi ban wer pi benong kalau day kapor ini begini yang rampa no habis berkini isu dari kini agenda nak beta kejinjil yang ginong ikmat siapa ke assembly ke benong hari bulan Februari. Lalu di bakal menjil yang ginong ikmat ni poi kejingan bakal habis lekas lawi let's see apa haru betul. Pinpetnya ke kering betul, pinpetnya ke diam galakang, pinpetnya ke duyung galakang, menyerah mesti pengawan nasional, ngai yang ketrok, ya apa, la syabat ante pola, yang kita ni ketrok apa nyongnya, but akhmat juga, la hab itu duyung sitrok pola kelah koi, pada nasional, banyak ya kata kecik top, kecik syukur, jauh kini serta benar. Bangsa kanti doyok. Nasional. Bangga kuat kalau itu. Bagi kita kitrok, yang kalau kipulit rukim noi berkem, nara kikem, lesi kira bersyak transfer, lalu kira berdokam ru namar. Bagi kita kitrok kidoyong, kibagian kidoyong tu, bersyak tu ia kidoyong, lalu kitrok. Jom kita ki head, ki bolong, ki MLA, ki MDC, ki minister, jom kali kesultan. Lalu mengenai kita, balik ki kulit ki mulai berkem, yakin kita. Dia tak mengejuang, kadang kita per, hapreng, unong tu ubaduk, ban unong tu ubah pamsot berlentai. Lalu unong tu ubaduk biskot berku impatau. Untuk 6 tahun kan bersama musyatir barawan pak kinong tu di badan burom melajong iba pamsut tentai bola terap ya spah ke jauh pada la tu la shan tu yang doyang
ia ka baka sarkar ka dulu ia ka khaina ban ai ka mai jam ni samla henry lagi wan pu islam ni la pindang sintio bat la hikai jingwai ban penyang burom yaki kilungat kingat ya kecine hakui dei pati marak moryang juki kimar ya kecine yakwa karam kasut kalakiu badra kili yaki andana dap pandrat iki bana juki bale desio kalau kumlu katakan rap jingkeli keboong kebomi kat manang rap nang serdap ni dei gimana bala buron ni gimana dak gimumti on nang gimana kebolong gimumti kalau pun jinjang pun sosak ia kecingim gimana gimana pakai jingtu juki kolong makin terkiau ikut kikti pulih ke dapat Henry berkejingtui community baka marat mariang andala de bertikikun andala bos kolegi baru untuk lawan pai ikut kikti joki kilong ibayok kam yo jam kilong iban pinsiu ram pinsiu sya Henry ko susi kolong pinbang da kongkong kisama kisana bak sama ngakwa orang itu kasarkarinya lembaga election commission punya kalau itu itu kampras nam selor babylon kirang rai yang lawai jauh kejagaan beliau ini tak tahu kawan berkepan di Mawphor ya kawan pinsutu kumuluman jie ia ginom ikmat kumuluman yo ia ginom ikmat ibu nok ginom yam nak usah jai beliau kabor di sama kabor di bilokume we don't come with a competition we don't come with a jingpdiang karena bagi ïaki baro kinwandra ia ka burom ia ka constancy ba dia ka ri barakoy henry hakari ka juk ka pamanta amdan chuo kinong tawan la pun sikinong tau pisa la lagi tau pisa na mo pai ba ka ben henry ka jing tau pisa ka long tau pai ba ka jing tau pisa ka long nakabata ka jingpa nakabata ka yin kasam baka tamai gaji yanade shilat gimyo shuo ikingam komam doktor foben yo ikingam tau pisa ki jo ki priyo ki minister ki jo ki priyo ki batay kontrak bat ki jo ki priyo ki ba sign ki wapara ki kam ya ba ki trei Nadam kisaki kisatar, wat hanya kau Mawphor, pai pa pai, lada ni orang, bansha nyoben, bansha iben, barong kum kiprang kimasi, bakum kipor juga jingle, anti yang tom kiprang kimasi, barlese kadang kam kodor, kaskar lokal, barleka kli brio bujungi. Kasih lokal hakapor komentar kispas hasol gide saw hajar roe henry minta ya galong reneng gini la penering ka tang sispa henry ka sibrai siap paiba kumno kami kiting sispa henry ka hakapor election kiong paiba bayi pilih Kitingrak sial kejona, ayah but marsudat collection, kipaiba kilong, kisakiri, but uemili ulak kenra, kumno ulak kenra, katau kolong, lada pipim non banya, lada pipim kongoyna, nganomai skim nyepi, nganomai tin nyepi. Nano mai pen krai api, nano
pen, lies like and die, nila pikomo yang hapagaon, lies like sipo, ngan tunjang lut, yang dijinggawa kejopi. Kaya maliskim, kepada artur stem sistem, baru sansnem kalau hak artur sistem, kalau personal property, lalu kalau long, kapisa shibat jong kinong mitma, ban briam mila bijong ipaiba, ban upaiba unsai yang kejuba kebabian, hakapor kebabian por. Ayo semua mengirim sisi. Ayo semua berdan berjuang. Wansana ngana ya visi pawajar mereka bersam nunggu kita kinong ngirapsam. Sipo hajar banai sikle beliau nang tiap siang. Ban kata ke sipo hajar ladakan hakasan senam kalau tan ar hajar sisnam. Balakan bantibat hak sistem kalau khatar banai dibat tu khatar ya kata ka arhaja tungka kami sispa nriu tungka si banai hato paiba kata ka sispa nriu tungka kami biyo akhir ni singi hak dor tungka si banai piala mo bantir muja piala mo bantir cuti piala mo bantir tamo piala mo bantir school piala mo bantir kau bantir tai bantir umpiang Henry ini siapa la suscepting barang ba aniwo ia cok kata sipo baca ni chandre undi aroma asal tedene terkau kepada kuah barang ini yang lepas banyak tu ya kahak kepada pilih berte barang apa soundru lalu cok akan ingatkan kepada unia kumjur kumba kesorkar kelai, yaki emele sansnem, kangar kulositeng, sisnem, arkulositeng, ban ai sikislam ditau, ban ayu syaki paiba kiberendam, yang kejingra kom kejingra nak kalian jual emele. Kena kepisah jauhi paiba, kena kepisah kalau kesorkar, ka aipo kai ho emele. Pagkali kapisa kami bantun pai siya paiba. Badan di malami kakerteng, ang nagataw, mapli ka na, kisa eben, hakisaw sa Islam kung mapli ito ka drama mo na.
Kiboton kita kikali, kiboram, kibokota-kota, kiboton kita kipenting, kibokata-kata pemola, utau boton penting kawe yang balik, kawe yang kota, kawe yang koti, kawe seteli, kawe silong. Nindon kum kita kira mikmat. Kipai ba jadi ke tang jaka sumi ngulungan. Tang jaka benda ngulungan. Kata mereka proses lah. Ni kan kinongelam kibondei kibondei bisnes. Uno pokok boleh tuangin awiu resign suara tu bukan bisnes. Nama mana bila bisnes, bila pin selesai mau order nak bertanya jauh. Pin sesok ujian besar, ujian besar unai kabu yang bisnes lebih. Ujian besar jemi mereka udai tanggung akubor, tanggung akuman, na ujian besar asam. Jawab ibu ini. Kalau jas, mereka dan jas apa ribuan jumi, waktu goblok tu, ngadang air ko post Facebook dan challenge. Kiong asan Muslim, kasorkar Kongres bagi suara secara NPP status quo, omdon jingnya pendekut dia. Mentawan mengikat NPP, wan mengikat MDA, nyalakan pendekut. Thymmai kacang putih pun juga kalau babara kisah kasih kini ucasa. Kat babara siapa yang kini kat prasno, jangka blok tu kita ni kita kat kasih, kita kaya kacang pun. Syasam rumpade, sebekala yang rumpade, kalau kita kaya beruntukkan orang dia. Kasak san Muslim bukan. Kini kini keserkal bersuara san Muslim dikenal. Nanti terhilang. Hakano hukum kila, na kawati, ujian besar asam ulat hukum yang ujian besar negara ban pendekut, tak akan mencur bagi dekat personal kasih kini dibentar dengan asam. Lada oke bagi dekat personal kini dibentar dengan asam, lala aslam baru untuk yang dekat. Lada di kopsi siapa kira pendekut, wandra dekat personal sampai kalian. Hasilkan bermula ikat prasyon sebenarnya kira itu dikira pun berubah kira ikat prasyon kasih ke lahap sisa asam. Yang kata terbentuk enggak betul. Nah tu sampai sudah muncul ala betul yang kata. Dan cukup. Omdon serta berpenting tak dalam ini. Kaji sisa kalau berhukumnya berhenti. Kira seperti jenis UIP, HSPDP, PTMB Islam tu. Isnai, lawan banyak seperti itu seperti. Ada ngasuh isnai, ngasuh bangun. Bagi itu seperti mana pemikmat itu seperti yang kita beri. Hakmat jong ukondra, hakmat jong kiwe ki, nong mikmat la jongi kirit palat. Karena jima yang mereka mensua nyidap kira bibir do Martin Macau, PR Kendia, PJ Marpanyau, Doktor Pipakem, Pak Ike Marong, Barowel dengue, kira Pak sudah bagi wei kita itu kisrai. Mentah kini kita kumlo. Le business dah lah bisa kuat long sincap. Orang bagi orang bekerja jadi kalau siapa pun hati kerja kan tujuan lo misi ikut serta nanti dapat kasih seluruh. Yakin siapa peran yakin kelak bawa siapa pun kerja bener. Nalor bagi siapa pun kerja bener nim jujit long mikmat dah dinuya bersih. Nijit lagi nolak business. Boleh, don kai hendak. Ngasyam, bangim syam syaban ben haki banabar. Ngim syaban ben haki ni syaban ben haki berwujud. Kini berwujud jadi kira turun lagi kaki bisnes baru, kira patno lagi kendau kerja, lagi spah akar, kira don kerja kayak berkar, kira benemi, kadu pada kira election supaya Pak Jek ya kan, Pak bisa, kata kiok tempat yang belum bor sincap lejong.
Napo kian siete pat kikar paperokan hapar kio ngalong mo yalam jogi jai kumui. Kanya kamno siu. Kalau day kapor yang ini ta ban klip yang itu tu kapor mulai. Wanra apiang ta kinong yalam kiba shisha. Balai na kikia mulai mar kiba saudar udah way mo yalam mo shisha jogi jai kumui. Ulang mo seng ban presiden jongka FKJGP. Banyata nak ïaki kapal asli yang kita beri. Oleh experience yang jom, mat, kumno ban yale nak komentar bahwa kita beri.